Rudnik mrkog uglja Zenica je počeo sa radom 5. maja 1880. godine. Rudnik Zenica raspolaže sa najvećim rezervama mrkog uglja na prostorima Zeničko-Sarajevskog ugljenog bazena. Riječ je o najkvalitetnijem uglju. Ukupne rezerve na eksploatacionim poljima danas se procjenjuju na oko 956 miliona tona. Poslije milionske proizvodnje uglja, koju je rudnik Zenica ostvario u periodu 1980. do 1991. godine, proizvodnja je doživjela najveći pad u 1994. godini, a u toku rata mehanizovana oprema za široka čela ostala su u starim radovima u jamama. Ovaj rudnik, koji je dugo bio ključni dio industrijskog sektora regije, sada se zatvara. Šta to znači za lokalnu zajednicu, ekonomiju i okoliš u kojem se nalazi? Ostanite s nama kako bismo saznali sve detalje. Zašto se odlučilo na gašenje rudnika? Glavni razlozi su ekološki, ekonomski i sigurnosni. Ekološki, rudarenje mrkog uglja značajno zagađuje zrak i vodu, uzrokujući dugoročne štete po okoliš. Ekonomija također igra svoju ulogu, troškovi eksploatacije su porasli, dok su cijene mrkog uglja na globalnom tržištu opale. Osim toga, sigurnost radnika je ključna. Stare tehnologije i uvjeti rada predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje. Šta zatvaranje rudnika znači za ljude koji ovise o njemu? Gubitak radnih mjesta i smanjenje prihoda su ozbiljne posljedice. Mnoge obitelji i lokalne firme pogođene su ovom odlukom. Zatvaranje rudnika može biti duboko transformirajuće za zajednice koje su usko povezane s njegovom djelatnošću. U mnogim slučajevima rudnici nisu samo izvor prihoda, već i temelj društvenog i ekonomskog života u regiji. Najizravniji i najvidljiviji utjecaj zatvaranja rudnika je gubitak zaposlenja. Mnogi radnici koji su zaposleni u rudniku, kao i oni koji rade u povezanim industrijama, suočili su se s gubitkom plaće. Ovo može uzrokovati ozbiljne financijske poteškoće, osobito u područjima gdje su rudnici glavni poslodavci. Obitelji koje su ovisne o tim prihodima mogu se suočiti s poteškoćama u plaćanju osnovnih životnih troškova, kao što su stanovanje, hrana i obrazovanje djece. Rudnik često služi kao ekonomsko središte zajednice. Njegovo zatvaranje može dovesti do smanjenja aktivnosti u lokalnim trgovinama, restoranima i drugim uslugama koji su ovisne o potrošačima koji rade u rudniku. To može uzrokovati domino efekt u kojem se smanjuje potražnja za robom i uslugama, što dalje smanjuje zaposlenost i ekonomske prilike u regiji. Gubitak posla i financijska nesigurnost mogu imati dubok psihološki utjecaj na radnike i njihove obitelji. Stres, tjeskoba i depresija mogu postati učestali, a dugotrajni ekonomski problemi mogu pogoršati mentalno zdravlje. Uz to, zatvaranje rudnika može dovesti do društvenih promjena, uključujući razdvajanje obitelji. U nekim slučajevima, zatvaranje rudnika može poslužiti kao okidač za promjene u karijeri i profesionalnom usavršavanju. Vlade i organizacije mogu ponuditi programe obuke i prekvalifikacije za radnike kako bi im pomogli u pronalaženju novih poslova u drugim sektorima. Ovo može pružiti dugoročne koristi i pomoći radnicima da se prilagode promjenama na tržištu rada. Kako bi se ublažili negativni učinci zatvaranja rudnika, često je potrebno angažirati različite sudionike od vlade i lokalnih vlasti do neprofitnih organizacija. Podrška može uključivati financijsku pomoć, savjetovanje za karijeru i razvoj novih ekonomskih prilika za zajednice koje su pogođene. Također, važna je i provedba strategija za održiv razvoj kako bi se stvorili novi izvori prihoda i ekonomske aktivnosti u regiji. Na pozitivnoj strani, gašenje rudnika donosi značajne ekološke koristi. Smanjenje zagađenja i sanacija pogođenih područja doprinose očuvanju okoliša. Ova promjena može otvoriti vrata za razvoj novih, održivih industrija, poput ekoturizma ili poljoprivrede. Što nas čeka u budućnosti? Planiranje rekultivacije zemljišta je ključno, kako bi se omogućila nova upotreba. Također, važan je razvoj programa za prekvalifikaciju radnika i podrška u razvoju alternativnih industrija. Ovi koraci pomoći će lokalnoj ekonomiji da se stabilizira i pronađe novu ravnotežu.
Rekultivacija zemljišta podrazumijeva niz aktivnosti koje su usmjerene na vraćanje i poboljšanje kvalitete zemljišta i okoliša nakon što su rudarske aktivnosti završene. Cilj je ponovnu uspostavu ekoloških funkcija koje su bile prisutne prije početka eksploatacije, uključujući obnovu vegetacije, očuvanje biološke raznolikosti i stabilizaciju tla. Zbog eksploatacije tla, mnoge lokacije su podložne eroziji. Primjena tehnika kao što su sadnja vegetacije, stvaranje terasastih površina i korištenje materijala za stabilizaciju može pomoći u prevenciji erozije. Zatvaranje rudnika mrkog uglja u Zenici donosi velike promjene, ali i priliku za novi početak. Kroz pažljivo planiranje i zajedničke napore, moguće je stvoriti održiviju i sigurniju budućnost za sve. Hvala što ste gledali i ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal.